Television high sin kibili phepika sini results of calculation iyagolo abni bagai tamte busong nortini sunebaksa TTAADC presents Tipra Idol Season 2 theater round ni results tini nugi manai they tabuk ani yago results sopaijal tini judges on the bakatike parigai top 10 contestants final semi-final round of the Shogineri Bumo soon Daki K non Buscano and Sakai Nebuka Tangido. They are like no petty and Tabusi judges on Pone Yamo dance of Buscano and the Baxoro Kaiba of Navigate. They Boniago and City results of Mosin Nabaka Tangido. City judges of Yamo Joto and the Baxo Kai or Jangan hello, jodoh belai ke kamu kadang tai baksa kakelidak kiridak sawo semifinal round thangnai sawo busujora sekangai thangnai abo naligram hai panikai abo non buskama results sakai ne bokak thangai domo results am yago sokpaka angyago Kasa-kasa kay saitang sini, kuliah di sini saitang sini, tolong ni last ni sini tay saitang laka, sini zora belai kay Liza, and round theater round ni results, kata badi, tayo zora kedua no tongko sini, sing serengani tayo tongko sini, hari kay sing Rithang lele tahu bumung kuila an nungun anai gana otong pakai semua waktu tadi. Blooms Mighty Rian Bomanka 529.8. Theater round ni number 1 idol nation bonus sinika. Next nungun anai nong ni buskango Dinesh Jamatia Mogai 492.5 Boniyagolo Numinahanai Anil Jamatia Mogai 475.9 Boniyagolo Numinahanai Nong Ibuskamo Ashvika Tiverma 451.00 Bo asset point money second pegam. Next Benjamin Koloy Manka 446.4 Boniyagolo Nahuti Jamatia Bomanka 445.2 Nahuti Jamatia Boniyagolo Manka Barmani Tipra 439.5 Boniyagolo Ananto Jamatia 439.5 Boniyagolo next Biplop Jamatia Manka 434.8 Boniyagolo top 10 ni listo Rishmi Deberma 423.00 Awang kay Borni marks and awang kay sini top 10 contestants from semi-final round of Showika. Currently, Greek and Arrow Sumbebak Satini, Nashingani Dikha, Dorabo, Dikava. Harikay, Symbol Nibagi, Sinjota Yapa from Lenate, congratulate Kaybono for semi-final round, Tipra Idol Season 2. Arabok semi-final round of Showika. And very Northern Young Opus Penabagi, Young Opus Company, they photo session play.
sini judges rok bai nor chibai na khari mano abo haikeno sing paitham tukhaga thanglai damo belai ka habai nor jotono congratulations norok belai ke kebal kaham Next, tai 3 tarik semi-final. aboni bagai norno belai ke habai sini audiences rok tai sini judges rok no belai ke norok khabai khobai norok porno judge kai tabo sikangit langka and sini semi-final round norok singo malai nui manai 3 tarik March and sing joraro norno yagulo saklai nanai tai abo haikeno phadi sing photo session norno yago aro singo pasana bagai koyo yago joto phai pasa phaina bagai yang des phadi Nung wind up. phai ke sing asunong season 3 ni bagai sini top 10 contestant norno kha tai semi final round nor jotono malai kene tejan hai jotono horkha belai ke hambai nor sino nai dong bagai good night